I čao svima, dobrodošli u novi klip, a mi se danas bavimo temom kako mi je Windows 10 zabagovao. Naime, cijela je to zavrzlama jer toliko stresa i toliko svega ja bukvalno više nisam znao šta je, tako već sam posumnjao na grafičku ili čak i utor na matičnoj. Naime, da vam objasnim o čemu se radi. Prije par dana imam uključeno ovo noćno svjetlo. I jednostavno Windows 10 je zabagovao. Ovdje mi je bilo isključeno dok je ovdje bilo uključeno. Znači ovdje je bilo isključeno, ovdje je uključeno. I ja kako sam bio ajmo pomalo ljut, tu sam kliktao da se uključi i isključi. I međutim to više nije radilo. Tako da ja sam izašao van. Windows je još radio, znači oko, pa ajmo reći 3 do 4 sata. I što se meni desilo? Desilo mi se, sad ću vam pokazati ovo. Vidite kako pocrveni slika. Ja mislim da je tako na 30 je bilo. Znači desilo mi se to da mi je da mi se desktop zacrvenio. I sad ja više nisam znao šta je tu u pitanju. U međuvremenu sam ja otišao spavati, ujutro se zbudio, računalo je radilo. I ja ujutro se zbudim kad vidim crvenu sliku. Ja sad više nisam znao šta je to. Mijenjao sam grafičke iz drugog kompjutera. Naime, ova grafička tamo radi dobro. Ona radi ovdje opet sve crveno. Mislim da je do kabla bilo, do monitora, sve sam to testirao. Na onom računalu ok, na ovome sve crveno. Dok nisam skonto nakon 2 dana da je bukvalno ovo noćno svjetlo pojačano. Tako da čak sam i sumnjao na utor na matičnoj ploči, već tražim garanciju bla bla. Kad sam nakon 2 dana skontao da je bukvalno pojačano noćno svjetlo do kraja. Tako da vidite kako vam to može odvući pažnju i oduzeti vremena, a bukvalno jedna sitnica. Neverovatno. Tako da nadam se da ste uživali u klipu i da sam vam bar malo skrenuo pažnju na to da Windows 10 može zabagovati i da je sve to, ajmo reći, dosta površno. Međutim, trenutno nema boljega Windowsa, tako da ali imam originalan Windows, tako da jednostavno ili je do nečega bilo, međutim bukvalno mi je zabagovalo, ovdje mi se nije pokazivalo dok mi se tu pokazivalo da je uključeno, tako da više nisam znao i vidite kako vam može odvući pažnju. Tako da nadam se da sam ja vama skrenuo sad pažnju na tako neke sitnice i da ćete znati riješiti problem i da bukvalno prije morate sve provjeriti ukoliko vam se tako nešto dogodi. Tako da nadam se da ste uživali u klipu, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!